Menteri Barim Katanat Penroisor ba Hamlet Doling uloong ba kum Menteri ula pendep ya kamram habai day bat ke isu Them-Metor wat lau la sha weng no nakate katanat haba keren ba kilat pthai kubor ba Hamlet uloong ru ba kat bau dang dan lang hakakan hon menteri kumju haka high level committee anpot dien bet yakate kakam hadu ba kanu urlong ha kaju opor lai thu ru ba ka isu Them-Metor kade kabenta ka ba khmat ka ba kum unong mi khmat bat kum Menteri kwa ban pun kot no nak benta ka ching ngai ki pai ba na kaliang jung ulai thu ru ba ka benta ka boshim kum chairman ka sub committee ula pendap bat menta ka song setang ka high level committee banle yakaba.com ki babun ki benta ki banglale kum u urban affairs minister yakta gam kwa bani thulud hangni mar kamdi yaga banle kumta rei ka ba ngasu ki pai ba ki babun ne ki so amnot bat ki kwa ban tip yaka ek ba opportunity bakta kalau khabari bat ka role jong ka urban affairs department kum minister habari bat ki jong kharotor pina sang haba lami kenika kejignya kumar tu bana jompai mi arja khapra mo kejiki isu kharmotor tu por tu sorkaru kai kejiki kalong ko cerkai kibai ba bubun balang klaya iki cerem namar ba kadau kalong marba ki kwa baya kedik isu dai ban perbaik no mantaka keti di ka sorkar haba ki ye kini ki kejiki bak jinjai ki kharmotor kom dei isu kawar thamai kadi kabla aslam ma nan ru sistem krai pundri krai pinyo teram tu lagi mrei kam sumdon kanu ka sir bade bagi sorkar ki barin balale kilong serius ban pet kuno ban penbet dan ban solve no ya kita ki isu mrei kini ka jinja bre kabla ja ka por ka ba nila sajit balong kom ki economic mat ha ka C&RD ka pra di habala bi ki jinki sorkar o yini ka kam dewan penbet barban penbet yang kita isu kam nek wasuk tasuk kaya akhirnya kam nek wasuk tenar kata ya ka high level committee bakla permiru ya ka notification ha ka south ujun jok arja pra man thau kini ka high level committee ha ka ba I deputy chief minister ba person song ilongkum u chairman jok ni ka high level committee but nadu la constitute ya ka committee apo chairman jwa person ngani thu ipi la shong meeting hadu kumba prasit ka meeting ka bankong kalong akan root trick braju arja khandai bar kelas meeting ka bari meeting ka bafra ka bang la shong ka dei ha ka rpu trick september arja ka khandai nrei kani ka issue ban solve no umpala ki bon ba ki kram guna po ikaw ganun ba itu tinamar bat pen baik kita juga bade kiba sokrat bon ba ka helbe kumti bade ka thaw yo ka sub kumti ka bikiong ka consultative committee bade ka dia ka consultative committee ka ahenga kum urban minister balau chairman ya di committee banyet kumno banla banlaj banweng kita ki sokrat ki bala ban perlong ya kita ka jeng no chopai ba tikani ka komiti nero bla idea ka kum chairman ka komiti ngila kendo laisien bare ka komiti ladalang na kliang jong ka office jong ka council autonomous council na kliang jong activities ka hima milliam rangkat bat menteri rangkat bat officers jong ka urban affairs department ngila kendo laisien ka brengkong ngila kendo ka artrik nomor arja ka khandai ka baar ka sub komiti ngila kendo ka arpotrik january arja arpo bat ka balai ke bangla kendo ikri ka sub committee gare ka arp artrik julai arja arpo bat gari ki sub committee baro la da shom bin banla banlaj ban weng ya baro sakrat bat tusuk ek high level committee mar ba high level committee kamla banle sile mar dar kam ban konstitusi tak dian kot ka thaya ka sub committee bat gari ka sub committee ka bangla klit aglia joa kom bentri joka tat professor ngani su pi leret ban ayu ya ke report syaka helbel committee bat ngani tu ipi ka helbel committee kan song stang sisien bat kan rai ban sign no ya ka agreement apre ka sorkar bat ka himam li bat ka so dak leng juga la pendep ila ka kamram kum usagri joga jebri kum dukhat berim joga KSU ban le ge kam ka ba la ai boranga da ka helbel committee kum u kli joga ni
ke sub committee. But nak lihat juga lale lak juga kamar body bale but halbel committee ke session gambar tatien kan approve yang ni ke report juga sub committee but halbel committee pada kan ai ke report syak Sorkar. Hang takai kan session ke kedhun menteri ban rai ban le halo ke high level halo ke report ban submit akliang ke halbel committee. Kemudian bagi ni ke report juga ni ke sub committee lah ni ke consultative committee. Kamdari tamal shna report kum tu. Nrei kadai ke bela pengkret ru ya ke MOU lah dia ke memorandum of understanding barisan yang paling ke Sorkar buat ke hima milia. But ya kini ke MOU ru ke badai la yo ke kajing soi ke muhor lah ni la bedet ba dekat revenue dekat finance baru dekat law department. Kini kami you barkhot dak leng jongal boleh. Barkhot dak leng juga sub committee la lek dia barkhot. Di kahel committee ka sukai. Bahkan examine baru bahkan pediak ni ka report ada yang juga sub committee bar nabor yang ngelak lelu. Umur kam bala syai wal nama helbel committee em the company ban bet yang kalau department ke revenue ke finance department. Barkhot dak leng kalau lelu teh. Tapi barkhot. But hak di ka MU ipik long ke ba paka perfect apa no i ka helbel committee ka chong sisi sisi i ke ba kar ke bench ka Sorkar wala dagam deshu menteri jong ka professor ru regan itu ip ngadang de member jong ka helbel committee di hapo ka committee ru inang yo bani keren bani thir mar ko ip kan chong ka helbel committee chong sisi dengan sa po ka government tiga government mereka syang ke kabinet. Tak por ni dan lang nasang hakut. Egerai bengerai lang kemut Sorkar ka kan hak ban sumchai ki ba la summit kamtam nak yang juga halbel committee. Banong hun ngap don. Nriyek ke responsibility lan ke jike clear nga ku menteri berpe kam profesor kwai tekhur ba kini isu ngasung la le jong kamaram ka bari bale. Nriyek jeng hun junga kalong tadadu baka Sorkar kan pediang ya ka report jok halbel committee. Klik isu ka ba aslam ba ka ba umla menurut marba ka daga jingi dak mukot dama kibata ki ba pher. Ti nakling jangaru umni banga shom tu ringi yo ba dikendu ban slok obsar kam tambat chief secretary jong jalaru kunu ban selfie klik isu ni kalong ka be ba nasu pamet is ni kam tam ki brio jongi ki pari produk prasam jongi ki ba shong tu chap nik nakapor Singapore di mulai syong leh keren teman OP ban rai tang nak liang juga awal Facebook mulak balik lada dai ba kamdan kenu ke jikhang kamdan kenu ke jingwit dari tang nak awal Facebook nadu bendo kedekam akal abe mo mar ngi ting hen chwa ye ki bridal jong ken chwa ki pari produk persam jong bayarap ndre ba ka anya te babon ki kedon ki te omlak balik kamta nak ka involvement ni kalong biak ka Sorkar bro ko marwa maro chief di habanalang di ke bang lek ngap persang ban identify bon ki jaga ma indio ban relocate ikibo na marba tata postrop hawa kamlong kabari ka kami asan rei habar persang ban penbek tin ba ka te apking plat jong ki jong jaga yem shar bon boram marba ni ka thai katar kan mlok kalong subjis yem ko an rei nek e bang lek kalong ba la interest kamtam kapang ba na kyang jong chief secretary ba take care ya kan dia kebeta di nak ni tu pi jang level jong chief secretary ru bun musir lo ju hot meeting bun sir mereka dalam tu kan ka isu joki pi ha bode bat ka jingkliang ya ki portfolio nak liang jong ka office jong chief besar nak liang jong ngam dat ki ban pau nre ga skop rang ba ke ba kebaja ke jalan tak jeng ba bat ba ngahap ban ngai be ka nong ke punya markadi ka bor jong chief besar banai portfolio no bat mai ini ru dan liang juga ka priang ber basahun marwa kum u brio ba tre ka kam pi ai nga ru ka kam ru bat ka kam juga kalau bantri biya ka kam nak liang juga ko pi bane da ka long lagi ai nga ka nu ka bantaru nak liang juga kum u emali ba ka maliam ka laji nga kalau bantri biya ka kam da ka nu ka so pi ai nga sor kan tre pi ai nga sto ka dong ru kan tre be kata-kata itu percaya juga balik ka